ni ikibazo nyine ntabwo ari twe dutanga amatariki yo kuburana imanza agenda ashingira ku bwinshi bw'imanza ziba ziri mu rukiko. Ni ukuvuga ngo tujuriye ntibamurekure, twazategereza urubanza mu mizi bakemeza niba ari umwere cyangwa atari umwere, ngo twazategereza icyazava mu gihe cy'urubanza mu mizi igihe rwaba rusomwe. Ariko icyo nanone cyagerwaho ari uko batamurekuye ku rwego rw'ubujurire. Na nyuma y'ibyo byose n'impamvu zaba zinahari, hari n'icyo amategeko ateganya. Amategeko ashobora no kuvuga ko umuntu akurikiranwa adafunze, ibimenyetso byaba bihari cyangwa byaba bitahari. Ibyo byose rero ayo mahirwe turacyafite, numva tutayibuza, tugomba kujurira. Maître, ntabwo ubona ko hirengagijwe ikintu gikomeye mwari mwatanze nk'abatanze ingwate? Hari abantu bitanzeho ingwate kandi urukiko rujya rubishingira. Mwebwe ntimubona ko byirengagijwe wenda? Ibyo byose turengera tubisabe. Umucamanza ashobora gufata icyemezo, ibi byose ntabihe agaciro. Hari n'undi ushobora gufata icyemezo, ibyo byose akabireba. Ari naho mvuga ko habayemo akagambane, ahubwo yagiye mu itangazamakuru. Ibi byose byagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'300,000, kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora, ariko nyakubahwa Presidente, nagira ngo umenyeshe ko n'abo bana babaga iwanjye, yaje kubatwara ari ku wa gatandatu, yiba umwe amujyana ku ngufu, undi arasigara. Akimara kumutwara, umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara, arambwira ati mfite inkuru yawe, urampa miliyoni 2, hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri mu cyicaro cyarwo i Nyamirambo ruhaburanishiriza mu ruhame imanza z'inshinjabyaha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Rufashe icyemezo RDP 377/2022 TB Nyarugenge, none kwa 28 z'ukwa gatatu umwaka wa 20 telefone mu mwaka w'2022. Ukurikiranyweho icyaha akaba ari Jean Bosco Uwihoreye mwene Abingoma Onesphore na Mukarugwiza Esperance, tuye mu mudugudu Karama, akagari ka Nyabugogo, mu murenge wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. Kaba yunganiwe na Maître Théophile Twizeyimana, Maître Bayisabe Irene, na Maître Niyosenga Vincent. Kaba akurikiranweho ibyaha bibiri, icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo guha umwana inzoga. Kabahizi Bahimba Fridausi akaba yaratanze ikirego arega Uwihoreye Jean Bosco ko kuwa 24/12/2019 yamusambanyije akamutera inda zavuyemo abana b'impanga. Ubushinjacyaha bukaba bwaramuregeye urukiko bumusaba ifungwa ry'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ku cyaha cyo gusambanya umwana n'icyo guha umwana inzoga. Uwihoreye akaba yarisobanuye n'abunganizi be bakisobanura. Urukiko rukaba rwarasuzumye
ibibazo bibiri, hakaba icyaha cyo kumenya n'imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe, ifishi y'ikingira ndetse n'igitabo cyanditswemo abana bakingiwe, zaba impamvu zikomeye zatumye Uwihoreye Jean Bosco akekwaho ibyaha aregwa. Hakaba n'ikibazo cyo kumenya nimba izi mpamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akurikiranwa afunze cyangwa akurikiranwa adafunze. Ubushinjacyaha bukaba bwarashingiye ku mpamvu zikomeye zivuga ko urega Kabahizi asobanura neza ko yamenyanye n'uregwa ubwo yajyaga amusanga mu gipangu yakoragamo akazi ko mu rugo, akaba yarahazaga aje kureba umusore bakoranaga witwa Valence wakoraga amafilime, amusaba kuzamushyira mu bakinnyi ba filime. Mu ijoro ryo kuwa 24 z'ukwa 12 2019 amubwira ngo naze bavugane uburyo azamushyira mu bakinnyi bakina filime. Amusanga aho Kabahizi yari ageze ku Gitega, ajya mu modoka uregwa yari arimo, bakomeza berekeza Cosmos. Ngo uregwa yamuhaye inzoga yitwa Marura amubeshya ko ari amata avanze na shokola ndetse na creme, maze yamara kuyinywa agasinda, akaba yaragaruye ubwenge asanga aryamanye n'uregwa mu nzu atazi kandi yanamusambanyije. Asobanura ko nyuma y'uko amusambanyije byamuviriye mu gutwita, akabibwira uregwa akamubwira ko nta kibazo azamufasha, akaba yaragiye amujyana ahantu hatandukanye no kuba kuko aho yakoraga bari bamwirukanye. Asobanura ko yageze aho akabyara abana 2 b'abakobwa. Ubushinjacyaha bukaba bwarabajije umutangabuhamya Nakiyaga Tawadud, akaba ari we wakoreshaga Kabahizi. Avuga ko Kabahizi Fridausi yabaye iwe muri 2019 aje kumusaba akazi ko mu rugo, akamufata nk'umwana mu rugo, ko n'igihe atari akimukorera akora muri alimentation ndetse anacururiza umuntu mu mujyi nabwo yabagiwe. Akavuga ko mu gipangu cye harimo umusore witwa Valence Uwihoreye yajyaga aza kureba ari kumwe n'abandi bakoranaga, bakinjira mu nzu y'uwo Valence bagakora ibyo bakora barangiza bakagenda. Akavuga ko ari we atigeze amenya ko Kabahizi akundana na Uwihoreye. Akomeza avuga ko ku itariki 25 z'ukwa 12 2019 Kabahizi ataraye mu rugo, yagaruka akamubwira ngo agiye kumwirukana agasubira iwabo. Kabahizi amusaba imbabazi aramureka, ariko bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere abona Kabahizi akomeze gushaka kwigenga, afata umwanzuro aramwirukana. Ifishi y'inkingo igaragaza ko Kabahizi yavutse kwa 7 z'ukwa 6 2002, bityo akaba yarasambanyijwe akiri umwana, dore ko n'ibitabo bandikamo abana bakingiwemo ku kigo nderabuzima cya Muganza bigaragaza ko Kabahizi yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2002. Muri dosiye harimo raporo ya DNA igaragaza ko Uwase Keza Aela na Uwase Keza Alwena ari abana ba Uwihoreye Jean Bosco. Uregwa Uwihoreye Jean Bosco abazwa mu bushinjacyaha yemeye ko abana yababyaranye na Kabahizi arabe, ariko agasobanura ko bakoranye imibonano mpuzabitsina ku itariki 2 z'ukwa mbere 2020. Uregwa Uwihoreye Bosco n'abamwunganira bose ko bagiye bisobanura birimo muri kopi bahakanye icyaha, akemeza ko ari akagambane yakorewe n'abanyamakuru, ko uwo mukobwa basambanye ari mukuru kuko basambanye ku wa 2 z'ukwa mbere 2021. Avuga kandi ko ifishi y'ikingira ishingirwaho yakozwe nyuma,
bityo akaba atayemera. Ku rukiko rubibona, umuhanga mu mategeko Professeur Jean Paul Doucet yanditse muri aya magambo: les indices sont des traces, des éléments ou des circonstances matérielles susceptibles d'un examen objectif, ne prêtant pas à conjecture, permettant de faire la lumière sur certains faits entourant la commission d'une infraction. Bishatse kuvuga ko yemeza ko impamvu zituma umuntu akekwaho icyaha ari ibikorwa bisuzumanywe ubushishozi, bituma umuntu abona ko habaye ibikorwa byakoreshejwe mu gukora icyaha. Bityo urukiko rukaba rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho, nko kuba igitabo cyandikwamo abana baje gukingirwa cyakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2002 cyo ku kigo nderabuzima cya Muganza kigaragaza ko ubwo Kabahizi yajyaga gukingirwa gukingizwa bwa mbere hujujwe ko yavutse ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 2002. Bityo ifishi y'ikingira yakozwe nyuma ikaba yarujujweho ibyavuye muri registre y'ikingira yo ku kigo nderabuzima. Rurasanga kandi imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe n'Akiyaga Tawadudi nazo zafatwa nk'impamvu zikomeye kuko zishyigikira ibyo uwahohotewe yavuze ko yasambanyijwe na Uwihoreye Jean Bosco kwa 24 z'ukwa 12 2019. Umutangabuhamya nawe akaba yemeza ko umunsi ataraye mu rugo ari mu ijoro rya Noheli. Ni ukuvuga ko bivuguruza ibyo Uwihoreye yemeza ko basambanye bwa mbere ku itariki 2 z'ukwa mbere 2019. Ibi bikaba byashingirwaho hakekwa ko yamusambanyije aturuzuza imyaka 18. Naho impamvu ikomeye ku cyaha cyo guha umwana inzoga akaba ari uko Kabahizi ubwe yemeza ko mbere yo kumusambanya yamuhaga inzoga yitwa amarura, akamubeshya ko ari amata arimo shokora. Iyi mpamvu ikomeye nayo Uwihoreye akaba atarashoboye kuyivuguruza. Urukiko rurasanga ingingo ya 66 agace ka mbere iteganya ko ukekwa icyaha akurikiranwa adafunze. Ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'imyaka 2. Urukiko rushingiye kuri iyi ngingo hakaba hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho nk'uko byasobanuwe hejuru. Ikibazo cyo kumenya niba impamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha buvuga ko busabira Uwihoreye Jean Bosco gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko uregwa ashobora kuba yarakoze ibyaha akekwaho. Mu gihe bugitegura dosiye ngo izaburanishwe mu mizi, kandi ibyaha akekwaho bikaba bihanishwa igihano cy'igifungo kigeze ku myaka 2. Uwihoreye Jean Bosco asaba gukurikiranwa adafunze kuko ari byo bamupangiye kugira ngo izina rye ryangirike. Maître Bayisabe Irene avuga ko asaba ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye hazarebwa inkomoko y'iyi dosiye kuko yavuye mu itangazamakuru. Si uwasambanyijwe wagiye kurega. Urukiko ruzareba ingingo ya 7 n'iya 9 y'itegeko rirengera abana, kuko ibyemezo byose bifatwa hagomba kubanza kureba inyungu z'umwana mbere na mbere, kuko mu bashutse umukobwa nta n'umwe urimo gufasha abo bana, kandi mise wabafashaga asaba ko yakurikiranwa adafunze. Urukiko rurasanga nk'uko byasobanuwe hari impamvu zikomeye zituma Uwihoreye Jean Bosco akekwa kuba yarakoze icyaha akurikiranyweho, bityo akaba akwiye gukurikiranwa afunzwe kuko icyaha akurikiranweho ari icyaha cy'ubugome kikaba gihanishwa
igihano kirenze imyaka 2 nk'uko itegeko ribiteganya. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Uwihoreye Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 ndetse n'icyo guha umwana inzoga. Tegetse ko Uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo muri gereza igihe cy'iminsi 30. Nuko icyemezo gifashwe kandi gisomeye mu ruhame none kwa 28 z'ukwa gatatu 2022 hari umucamanza n'umwanditsi wamufashije. Ni ikibazo nyine ntabwo ari twe dutanga amatariki yo kuburana imanza agenda ashingira ku bwinshi bw'imanza ziba ziri mu rukiko. Ni ukuvuga ngo tujuriye ntibamurekure, twazategereza urubanza mu mizi bakemeza niba ari umwere cyangwa atari umwere, ngo twazategereza icyazava mu gihe cy'urubanza mu mizi igihe rwaba rusomwe. Ariko icyo nanone cyagerwaho ari uko batamurekuye ku rwego rw'ubujurire. Tuvuge urukiko rwajuririwe narwo rukomeje iki cyemezo cyo gukurikiranwa afunze, nubwo twazategereza ibizarebana n'urubanza mu mizi. Icyo kibazo numva nta gisubizo namenya ngo ni itariki ngiyi, birebana n'imikorere y'inkiko cyangwa ubwinshi bw'imanza ziba zihari. Murakoze. Ariko hari impamvu navuga point itumye ufata umwanzuro wo kujurira. Ari ingingo imwe basobanuye ngo irebana n'ifishi n'igitabo, nabo bayisobanuye ko ariyo ahanini bashobora kuba banashingiyeho, ariko ntabwo basobanuye byimbitse icyo bayinenze cyangwa icyo bayishimyeho bikurikije n'icyo twe twayivugagaho. Icyo rero mbabwira ko ntegereje kureba ko kopi imeze, tukareba ukuntu benterprese urwo rupapuro rwo mu ikayi, urupapuro rwo mu ikayi n'urwo rwo mu ifishi. Bavuze ko ifishi yujujwe hashingiye ku makuru yari avuye mu ikayi. Urwo rupapuro rwo muri iyo kayi turarufite muri dosiye. Tugiye kureba uko urukiko rwarusuzumye, turebe niba bihuye n'uko tubyumva. Nidusanga atari ko tubyumva niho tuzashingira tujurira, birajya gusa naho ngaho. Bivuze ko mu gihe wasanga nyine ibyo bakoze bifite impamvu, umwanzuro wo kujurira wawihorera. Na nyuma y'ibyo byose n'impamvu zaba zinahari, hari n'icyo amategeko ateganya. Amategeko ashobora no kuvuga ko umuntu akurikiranwa adafunze, ibimenyetso byaba bihari cyangwa byaba bitahari. Ibi byose rero ayo mahirwe turacyafite, numva tutayibuza, tugomba kujurira. Metre, ntabwo ubona ko hirengagijwe ikintu gikomeye mwari mwatanze nk'abatanze ingwate? Hari abantu bitanzeho ingwate kandi urukiko rujya rubishingira. Mwebwe ntimubona ko byirengagijwe wenda? Ibyo byose turengera tubisabe. Umucamanza ashobora gufata icyemezo, ibi byose ntabihe agaciro. Hari n'undi ushobora gufata icyemezo, ibyo byose akabireba. Tuzongera tubisabe, twongere tugaragaze n'izindi ngingo. Yego. Dusoza Ndimbati, imibereho yimeze gute? Ni umwunganira mu mategeko ese ameze gute? Aho ari ubuzima bumeze gute? Ejo ku cyumweru nagiye kumureba ambwira ko arwaye, ashobora kuba arwayemo gakeya. Uyu munsi sindamureba, ngo ndajya kumureba ngiye no kumubwira icyavuye mu cyemezo cy'urukiko, ndebe uko yaramutse. Avuga ko arwaye, sinzi uko yigeze akubwira uburwayi arwaye? Ntabwo yabumbwiye. Urakoze cyane. Ukwezi ni ukwa gatatu, itariki ni 28, umwaka ni 2022. Ubu ni 6:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Aha turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Iyi ni sale ya mbere, niho urubanza rwa Uwihoreye Jean Bosco wamenyekanye muri sinema nka Ndimbati, niho umucamanza amaze gusomera icyemezo cy'urukiko. Twihuse cyane, urukiko rutegetse ko Ndimbati, mutwemere dukoresha Ndimbati, niryo zina rizwi, ariko ubundi amazina ye yari mu byangombwa ni Uwihoreye Jean Bosco. Umucamanza ategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30, akazaburana mu mizi. Urukiko rwamuhaye itariki yo kuburana mu mizi. Ni urubanza rwasomwe saa 6 zibura iminota 10, mu gihe byari biteganyijwe ko rusomwa saa 5. Nta bintu byinshi byabaye birenze ibyabaye ubwo yaburanaga ifunga n'ifungurwa kwa 23 Werurwe, n'ubundi akaburanira muri iyi sare. Umucamanza yabanje gusubiramo uko iburanisha ryagenze, ahubwo igishya cyagaragaye ni ubwinshi bw'abanyamakuru biganjemo abakorera ku mbuga nkoranyambaga, nta bandi ni YouTubers. Birumvikana ni umusitari bagombaga kuza. Hanyuma umucamanza yabahaye rugari rwose, aravuga ati mutereke ibyuma bifata amajwi, mwumve icyemezo cy'urukiko uko gisomwa. Barangije barabikora, ariko kandi icyumba cy'urukiko cyari cyuzuye abantu benshi cyane biganjemo abakinnyi ba filime mu Rwanda,
bagaragaje urukundo rukomeye, tunabasaba ngo bazakomeze paka nanaburana mu mizi baze, najya no mu rukiko rukuru baze. Mu gihe yaba agihamijwe n'urukiko yahanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2. Icya kabiri, ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bamusabira gufungwa iminsi 30, umucamanza yavuze ko bifite ishingiro cyane bashingiye ku ifishi y'umwana w'umukobwa wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yasambanijwe atarageza imyaka y'ubukure. Maître Bayisabe Irene umwunganira amategeko wagaragaye mu cyumba cy'urukiko nta mwambaro w'abavoka yambaye, yarari mu baturage nk'abandi bose, niwe wabashije kugaragara mu rukiko. Yaba Ndimbati bwabo bushinjacyaha n'abamwunganira ntabwo bari bahari, ariko ntabwo byabujije urukiko gusoma icyemezo cyarwo. Ndimbati afite iminsi 5 yo kujuririra mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge muri metero 20 uvuye kuri uru nguru. Mu gihe cy'iminsi 5 azagaruka mu rukiko ajuririra icyemezo cy'urukiko cyangwa se ategereze aburane mu mizi. Uru rubanza tuzarukurikirana kugera rurangiye. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, Imana ibarinde mwese.